ubwa mbere na mbere nitwa Musenyeli nawe Archiepiscop Innocentios BYAKATONDA nk'abanyobora ORTHODOX mu Burundi, mu Rwanda n'uburasirazuba bwa Kongo. Mu magambo makeya mwatubwira idini rya ORTHODOX muri rusange kugira ngo nibura n'abatuteze amatwi babashe kwisobanukirwa cyane cyane nk'abantu babyumvise bwa mbere no mu Rwanda. Ikibazo cyawe kiroroshe kandi nawe cyoroshe. No kuvuga wowe ubu sinzi imyaka ufite ningaye 28. Ubwo rero kuvuga ngo rero tuvuge ubuzima bwawe kuvaho wabyariwe kugera uyu munsi byadutwarira umwanya muremure. Mu magambo makeya nibura wenda batazi idini rya ORTHODOX nibura ijambo ORTHODOX no kuvuga ugiye no muri dictionary no kureba ikintu kigororotse kitameze nk'inzoka. Tuvuge kera nkuko mwumvishe tuvuga uyu munsi nemera Imana imwe. Hari ahantu twagize and in one holy Catholic and Apostolic Church. Catholic no kuvuga universal sinzi nakivugane. Hanyuma ihuriro kera twari kumwe na Roma, ariko igihe kiragera kuko Roma kera cyari kicaro gikomeye. Hanyuma rero uwo nguwo wa Roma niwe yabaga nka president ureba abandi basenyeri. Twavuga hangaha mu Rwanda dufite ba meya, ariko rero tuvuze ngo dufite ba meya iyo bicaye bagira inama bicaye uriya aba president nangwe chairman aba meya wa Kigali. Ariko rero o meya wa Kigali ni yavuga ngo rero icyo mvuga cyose muragikora. Okay, tuvuge nahanga twese turabagabo. Hanyuma giye nkavuga rero jewe ndi umugabo kubaruta. Urumva twese turabagabo, ariko rero kuko umuntu aba afite imyaka kuruta abandi no kuvuga buraza kuba chairman wacu. Niko rero byabaye na hariya. Hanyuma cyagihe papa aravuga ngo ni jewe nta kundi mwese mujye munkurikira. Barambwira yego uri wa mbere, ariko rero ntiwakuvuga ngo uri hejuru ya twese. Hanyuma rero habaho gutandukana hagati ya Roma na ORTHODOX yitwaga One Holy Catholic and Apostolic Church. Hanyuma igihe kigeze ab'ORTHODOX tuvuge kuva muri Constantinople, Jerusalem, Rome, kuvuga rero baravuga ngo abangaba nibo baduhaye n'iryo zina ORTHODOX, ngo aba na ORTHODOX. No kuvuga ngo basigaye bameze batyo nago bahindutse rero niko baduhaye iryo zina idini rishyashya. Ni iki muzanye gishyashya kitagisanzwe mu bakristo? Aho ngaho twamaze kubona amugani ko imigenzereze cyane cyane ijya gusa nk'iya Gatolika. Yego, itandukaniro riri hagati ya Catholic ndetse na ORTHODOX bitandukaniye. Hariho ibintu tuvuga bya doctrine, ubwo rero tubigiyemo byaba bintu birebire, ariko mu bugufi twebwe ab'ORTHODOX baratwemerera gushaka nangwe kurongora. Abapadiri barakubaza utaraba umupadiri urashaka kuba umupadiri ufite umugore nangwa udafite umugore. Hanyuma bavuga urashaka umugore bakakubwira genda ushake umugore ukaba umupadiri. Tuvuge naba bose abapadiri dufite ahangaho ko uyu umwe wari yambaye nkaka ni utashatse. Hanyuma nawe uvuze ngo nagushaka gushaka nawe ukaba iki umupadiri. Ariko rero igihe kigeze bashaka kurobanura abasenyeri babakura muri babandi batashatse. Twavuga mu bice naho dutandukaniye mu bintu birebekana. Nicyo ngicyo bavuga, ariko hariho ibintu bya byinshi bya doctrine. Tuvuge uburyo dukoramo ikimenyetso cyacu cy'umusaraba ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubutatu butagatifu budatandukana. Hanyuma rero iki ngiki ni ukuvuga Yesu yari Imana kandi yari umuntu. Rero tukavuga ubutatu butagatifu budatandukana, kandi tugatangira hejuru yavuye mu ijuru
aza muri Bikira Mariya, mu nda ya Bikira Mariya. Hanyuma tukavuga yaje aterura nangwa atwara ibyaha byacu ku rutugu rwacu. Hanyuma rero ngo azagaruka guca urubanza. Muri byo bikeya nibyo byaboneka yuko dutandukanye, ariko ni ibintu byinshi. Hanyuma na Bikira Mariya nawe, twebwe muri Orthodox Church Bikira Mariya turamuhimbaza cyane. Okay, ni umubyeyi wacu. Ariko hariho n'ibindi twinjiyemo nka Gatolika tukavuga ibya Mariology. Twebwe turavuga nago yapfuye, yarasinziriye. Tuvuga umunsi iriya tuvuga wa Assumption, Domitian. Twebwe nago tuvuga ngo yarapfuye, yarasinziriye. Hari ibintu byinshi twavuga bya doctrine. Orthodox yageze mu Rwanda. Aha, icyo ngicyo cyo mwavuze ngo Orthodox ngo ni nshasha. Orthodox nagwa ari nshasha, ariko abantu nibo bashasha muri Orthodox. Nicyo navuga. Kuko Orthodox irahari kuva igihe cyose, kandi ugiye muri bari abize barakubwira Orthodox. Ariko mu Rwanda imyaka nagwa iragera 5 mu makeya. Ariko rero nagwa ari nshasha. Ubajije bariya ni nshasha